Siyabonga. Baba siyabonga. Siyabonga Baba. Nkulunkulu wethu ongcwele ongabheki ubuso babantu. Baba siyabonga. Kuba uJesu morao ha hore Jesu ese wakhulumile lamazwi asese abuletse mantswe a ethi baba are papa bathethelele ba tshwarele ngoba bakwazi bana ba tsebe abakwenza seo ba sietsa kwakufanele lo tshwanetse uJesu Jesu awubonakalise awubonahatse umusa wakhe mohau wa hae ukuthi nabangazi gore le ba sa tsebe le nabangazi bao ba sa tsebe kodwa fela bayathethelela ba tshwarele isona sizathu ke lona le ba esenza uJesu Jesu ehle ezulwini athawukhele godimo esemhlabeni ukuze abantu babuyisane noNkulunkulu bathethelele batshwarelwe uthi uPaul Paul uma ebhala incwadi yabaseRoma ha ngwana buka ya baro uthi ngokuba bonke bohle bonile basintse basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu baba bathethelele batshwarele ngokuba bakwazi ka hore abatsebe abakwenza seo ba sietsa ezweni lesibili lentswe le bobedi uJesu alikhuluma ale boletseng esesiphambanweni ale sefapano uma sibuka indaba yaprofethwa gore an lebella taba ya ila profiti encwadini kaGenesis bukeng ya Genesis uma siyifunda incwadi kaGenesis ha bala buka ya Genesis kwake kwaba khona indoda phile go batem mun ogama layo lenguJoseph oyilina la haili Joseph lithi iBhayibheli lendoda iBhayibheli monna o yahlala endlini yenkosi wina dula ntlung ya kgo yamangalelwa amakallwa ngecala ka engalenza molato sa uyetsa kwaze kwabiza ukuthi wa ba khwabitsa hore iyofakwa etilongweni ilo senthiwa tronko lithi iBhayibheli iBhayibheli etilongweni tronko ihlangana namadoda amabili ekopana le banna ba babedi omunye omongwe ungumphathi zitsha ke wenkosi motshwari wa dibyana tsa kgosi omunye omongwe ungumbhaki zinkwa ke mobaki wa marolo lithi iBhayibheli bonke baboshiwe bohle ba tshwerwe lithi iBhayibheli kwenzeka Bhayibheli laba go babili etsahala hore ba babedi base bayaphupha bese ba lora uma bephupha ba lora kwadinga ukuthi uJosefa Josefa ayochaza iphupho ayilohlalusa toro elomunye ya nomunye omongwe le omongwe lithi iBhayibheli iBhayibheli umphathi zitsha motshwari wa dibyana uma selichazwa iphupho lakhe tlhalusiwa toro ya ha uthi uJosefa uri Josefa wena wena emva kweinsuku morago ga ezintathu matsatsi a mararo inkosi izokuthatha kgosi e tla o tseya buyisele e o busetse esikhundleni sakho ditulong tsa gago ngamanye ka amazwi mantswe a mangwe uzophuma la ijele tlotlwa mo ubuyele toropong endaweni o boele yakho tulong ya gago lithi iBhayibheli iBhayibheli masekuchazwa elinye ga o iphupho tlhaloswa e nngwe toro iyachazwa le ya ndoda tlhalosetswa kuthiwa monna wena ba ke re wena he emva kweinsuku morago ga ezintathu matsatsi a mararo inkosi izonquma ikhanda lakho kgaola tlhogo ya gago bese bese uyabulawa wa bolaiwa ikhanda lakho tlhogo ya gago liyodliwa yinyoni zezulu kwakuprofethwa indaba profitule taba kaJesu esesiphambanweni Jesu wa sefapano lithi iBhayibheli masifunda iBhayibheli ha re bala emavesini angenhla Besalitsa ko tlase uJesu Jesu wayebethelwe ne abethetse nezelelesi le ezimbili disenyi tse pedi esinye ngokwesokunene omongwe ka la esinye nyele ngakwesokhohlo omongwe ka la huja kwakubalulekile go le botlhokwa ukuthi uJesu abe khona Jesu abe teng phakathi nendawo abo kgaolo ya bona
bubabhali phakathi kwabantu noNkulunkulu. Kwakubalekile. It was not a coincidence. Bathi bekufanele ukuthi ayolenga phakathi nendawo abafuna iBhayibheli bayichasa kangcono. Bathi distance eyezelelesi bathi yayilingana. Isizathu siyini? Ukuthi lo ngapha amuzwe kahle uJesu uma ngabe khuluma, nalo ngapha abe nethuba elifanayo lokuthi naye azizwele le ndaba idlule kuye. Phezu kwekhanda likaJesu kwakukhona umbhalo owawubhaliwe uthi lo uyinkosi yabaJuda. Bazama kuPilato bathi ungayibhali leyo nto, uyena ozishoyo ukuthi uyinkosi. Kwasho ukuthi uPilato imkhulekile lento ukuthi lo muntu akanalo icala, waseyabhala lo uyinkosi yabaJuda. Isixuku sasikhona izelelesi esiphambanweni, bonke labantu basemvuselelweni banethuba elihle elokuzizwela. Onke amazwi uJesu wakhuluma esesiphambanweni. Lithi iBhayibheli isixuku sambhinga sathi umuyinkosi yabaJuda zisindise esiphambanweni. Ilalela le ndoda, amazwi aqhamuka esixukwini iyazilungiselela nayo. Lithi iBhayibheli abanye babethi babemshaya bethi profeta ukuthi ubani okushayile, kodwa siyabona ukuthi noma kunjalo uJesu akababalelanga leso sonke. Nansi conversation eqalwa yiselelesi esinye. Zintathu izinto ezenzeka kuleli vesi esifunda kulo. Okokuqala sizobona ukuphenduka ngokuphelele. Okwesibili sizobona ukuthi abaphendukayo bayazivuma izono zabo. Okwesithathu sizobona iselelesi sesivala ngomthandazo. Sithi ke leselelesi uma ngempela uyinkosi zehlise ungashiyi nathi bese uyasehlisa. Into engiyiqaphelayo ukuthi lo ongapha uyafuna ukwehla nomonile kodwa akafuna ukujezela amacala akhe, but ufuna ukwehla. But lo ongapha umile uthi mina noma ngingehlanga but kunento engiyifunayo kulo muntu ngoba amehlo avulekile. Ithi le ndoda uma ngempela uyinkosi sina sidinga ukwehla, angeke sikwazi ukuzofela. Ithi ke le ndoda le engalana ungayisho kanjani into enjalo? Ngithi mina ukuphenduka kweqiniso uthi lona awumsabi yini uNkulunkulu, ngoba bonke abamsabayo akwenzeka umuntu aphenduke uma ngamsabi uNkulunkulu. Kuneselelesi sibona simsaba uNkulunkulu. Awumsabi wakhuluma kanjena, awumsabi
yathi mayeqhubeka a re ga tswela pele sibone lapho re bone mo ukuthi abaphenduka ngeqiniso ba sokologang ka nnete bayasivuma ba ya dumela isike le ndoda o re monna o efesini elilandelayo beseng e latelang engani mina nawe kane nna le wena sikule ndawo re esikuyona mo re le dule re mo go yona kungangesijeziso go lekana esamaqala le ethu menato ya le nto rena sikuyona Phele mo go yona. siyayidizeva Siyayithola. mina nawe Siyayitshwanela kodwa nawe. lona Phela akanalo anawona molato akanalo anawona haleluya amen abeza kuye ba tlang go yena bayazi bamelwe ukuthi basivume ba tshwanetse gore ba dumele ezwini ke lentsweng he lokugcina leselelesi la bofela sesenza umthandazo sa itsa thapelo sithi manje